Naam, enamna bukao doze habari zijao kartiwa jeni usoni mweza la wana neza la iya uhusu ye maudhu wakao ngasina mudamisha shibanu ngarionao nande maudhu ya swabilhaniha nemidzo yaho wamanga wanzo wale rudi le gafala la jusiwa hama suala menji na fusingu tsamba roho yauka sharia shinu shika utungwa jana na leo au sharia shakaya ebala shakaya shaka shaziendini chatoka exercewa izo pia wa masuala mshinzi wakaonga yozisi wao shaharu maizo holiho dembavi za majunduo raunjilia rijerambe hakika garonombi romeleni ya harume suala yaswa bilhana nemidzo ya hoa manga suala inu ijushilia kabisa kabisa keja nyongo haketi sawa shakabla nejanji ya domumba ni nrongo uka anganzao mdojo kabwa manga wona mshe Mwenyezi Mungu mrehemu miongoni mwema koko ya arumwenga sijainu arumwensi ya mahame sirazalwa jana rambwa uka adwambwa mshekengele bahi akaure mahamba ukaya ijundushe kaura komoni utsinza sale na ndobwa zihe yao abongeyo lazima emitsonde yotsola leotsosalaho jandoni amono baba nwikao emanga ngurewa na madhamana bokao si wahanju umenga johe mwendo au karna ujouzia mranzo wako medaula ya Komori hususu alainu madame daula ya Komori wana zibwede gaba wajirisizi wa harumanusu za mbawa za majumba ya lo harume daula ya Komori wa ujouzine gilishe waziranzi wakahama hena direkteri yani kwa idara ya serikali au dhamana ya tawalisu ambaba hanu gutoka hama ukabala hanikiwa shunga shahonduza hemdu mshahe hambaya limeshwanzawa awarengeni ya shundai abonge iyo lazima inamrujoka wahaba nwekehende mwando sualama nda zinu kritike daula hahuitsanganya ukangwa madhamana haruma wana nrogo hamanda wanu ngena hakimbabi wakati sofu kartusu tene mla huo wandu na mla pizo wandu zidwabo kozo tiza kitengwe zakasone soka mrunge dhamana au mru yeshuja au bala mrunge msubuti wandu washindwa neze ghadhabu za hao wambao makalimajo wana sabada mahamengo mili wotsi dabori liyo wotsi do baba nonro woneli yao awangedo kaya ye asili yahe suala inu ngebidio handani rijuzise evan zijaje suala inu leo yemanga yatini wa sharuti yendo ye penya za sharuti za corona ukalewo emajimbi uyabalawe nda manga awena mbendujo kaibalawe nda manga ngebilo certifie bo ngamrejea rumwe suala ya ucertifie mbahinru ukaya ngekurubiao sharia hari mwanrongo zinji
handani oyo ndo bella tsokire dahe yandunge kuna akati wadunga fahari woji wao naye baminjo parabanu tinaparoka abantu jokaya abantu mjohimilia sambo kati hare position ya hanu landrabu ondwa nawe nsinu ari mo position rakwa tina ndazinje mazore nsinu wadazangu aifikirili yao mkayo homdo rawu. Naam, abagero kaya esuala usertifie shahula shibala wenda manga ulaulani faransani sharia hule heli shambwao hula dukaya wowo wahakikishao namna ya ukaya mru yatibalie shahula shamenye yonde helizi kusudi wao shaharuma zekoli za mwanadamu yani kwaya zibale wenda mangarumu msafara wahe ekaka zijashilia inendrusha kisharia shito harimwa dingoni mwa khatwari ya shita harimwa zekoli zahe hula Faransa ya asili hula Faransa okwa ashizia baadi shahula bokao mwa joka omuda washibali ya hulo jahunu warele yao khatwari warele yao hatwari warele yao khatwari kabisa ya ukamkini shahula shinu weshila shiudhuru au kame ngoni mwezana ngozi kao propage mikrobo haraka shaka batsi ngena shahula izo nongozo mduzi kubali iyo logiki shosharia shaobaru nanzonrejei emna majanamane awena mna riali ushartiziziwa ya mkomoria towe ba hohamba yatamke ukanga mbalo majimbi aunga mbalon rovi ema pesa yao wallahi la'adhimu yawati mapesa jo servants ya Komori au idara haruma za idara za Komori izo mali zamruyani kwa shamba ngurendo ezwanzao hafikirizwa anzao ya rende ngurendo sha otundi koti yabo abage henna banugo bakawe daula Faransa webirilia henna banugo bakawe daula Faransa webirilia ukaitibaliwa yosange julihani hao zote nongoza leo jabo yakabo wanadamu kaungo afikirio kaya homrutunda shahula bali ya onjaru mwenzi ya Faransa na daula zinji ukawombina za kwali wotsimbina ombinari onao dehe londo anu ajushila za nongoyo wazibala miguguma ya mali harumwesu alayinu abokao insu alekao yoya aswili yawe hakika niwa manga esu alayinu ibidimfanye parce que banu zoni mwelezenu kaya banuga bonongozi kauga mjozo na mfano abahayinu niwa manga ili mdojuo kaya banu hennambi zijirwa mwentsinu izonga zanzao wandu wenji wambeti jau shandu kwa dosi di hamrukaya anyi mdoyo hona mfanye abahanga mjiunda hunkomori umuchukula unumundu uninga mjao kashoti kamchurumili wa sharia harimwe mapesa walewa yawe haka Mwenyezi Mungu ngamfanyao yawe ngamfanyao hauka majimbi ranzi
katsunjia humru bala majimbo na manga katsunjia harumwezi nduziona interdiction haruma ya daula ya Faransa ya mrubali ya unjia majibi katibu hari awage ho huja mrani kwa ya amri ya ukanga nzo ya sihe harumaza idara za mde yendende ya hambe ya ukaya ngamjo kabala paji njo kabala kontiko amjo kabala jau ngamjo kabala jau ngamjo kabala jau wallahi na mrufanyo hazaruma ena mrujuo za habari za mpashia na mpashia mwendana huja ujuo shahindu wakawe kajubala bal wanyojo mkinisha wakati na wanruko jobali henry wojobali anjizi ya nyoshi harumwesa kame irejeziwa no henry ze mililitri za ubali yabo jubala zihana limiti awacho kirubale mna chupa njese mna nrumtiti ibo shelwa na bonge ikaharuma ibagashi ze koliza uchi yabo nsi kujanyo tulama problem izo pia zo sharia bakshokanga boko siuzitunda boko sikarizitundu heni samra pashia nga banrenju ko haruma mipasho yao atampakale ngo atsungo pashia parazar ani kwa tina fuvua sawali zingara auliju kawatsi mru harumasi wondo biya somemba sharia ya mpashio ukainu haki ya hangu gambaziziwa inuti haki ya hangu ekata bilanrensi abo nsubaziziwa yode sharia abangenge sogeza wakati mwinchi zenongo majojo hamba tijau kamtujo hamba tijau haukendi kamtujo kandi zo sharia uti sharia sha onungo asasanyoe mahomio wao no kai objectif ndo pashia bo ngojundo pashia azima no kabale asili urarilo haki ya hao aboge abanyi wa mangamba kishigani wenji kabisa harumwesu alayinu yen razi buhanyujuyu mwifikiri esu alayinu pesa yanu minga mina yasu yonga nyina yakinu kamjoka onivoe daula Komoro yesu alayilo yohena mrasamba wa hengo ndo yohe katu zotrongo wazifikiriyo yo idara hiyo shafaha idara hiyo bo hakanta fikiri namna yokaleo ri wapuengao harumana mna yahunda bahinru wabirla harumesu alayo shesu alayo nivoa daula demana ka wakati ngarishanga yao paske wewe ngojokawe fikira inu huiri ejola pisiwa demru ya utawalisa ya unike idara hiyo wanu si wandu hili inde swala kwa miata mpakalo mikaeleo mimi njajoka dhamananke raisi wa daula nitsunguwe wandu wende sensi inu niwe hansa haruma idara mengoni mweze dariza hensi inu ntoka juma tsodelo hama kubawa ya fanyao halafuni jiunre ndizonro anungo amre maheza hangu tsiritsire maheza onro wandu na watsungwa wakari mweze idara hizo ya mungarikao jantandi Lewa yo wakati wa njao nrojingwa trompe hao hauka webali ya njizi au mbendu ya likidi apariaze marashibo kwa andu zilo anu kwa balia shai asuili mbendu ya likidi wanzo itiari mwepaka jame bojuyu bala za mililitri za aruma ikango hou zonchashi kabisa sojo kirute wanazindwa hili wanazindwa la watolwa na wagezi nuzila uizozi karumwe bagaji yabo nsi winge jo pase basina hata problemu nge jo wira shabana nzomre jaide suala yinu sagar jo kaya kabati mrutselewa uka esharia shautundembe nru yabidi vire kwenda manga shinti shalewo baijekele onga rusoma ustara paske banu ngabo mjiposheo ukakaleo idara nzima mkono mwaza idara za Komoro watia wafanya wanashirisha wakatirulo nuwa unu wamrejei watia pupa bala na miguguma mapesa paske banu wonge wakawa alerte wa wakati wakauja au kabla ya banu kosho sharia mathalani shilo yao shai shitio
do kado pande wa uka certification ya ukale waya mndu ya rengeye ya mbamba no majimbi yo zo certificat zivalide wao haruma o export mbahindu shezo taratibu za hunu ani yoda hunu na hula ani uno haya ngujotu damna kirtaswani kwa unshat kirtasi kawle onge joka ushida yuzie utibireba frontiera za frontiera za dunga yabo izono ngikao kazitsina hata ntonto shabana mna kirtasu joka unikiwao mde wo justi mwelewano waho walo haya no walo mde wahone semna kirtasiu shaharuma za aeroporo za Kilemengu mjoka uzenda wawasa wajipanga wakenti watunde zikilione zitokiri kwa naka huzise kirtasi hiyo bimano kaya harumwe sharia Kilemengu zinruikao ole onga zitundwao izo sangizu gazjulihani hao shatima chimba manga na mrabalansa mbuzandeke asimanu chale ongo juonro kuna ujoho hanyama uhohe sijinde nuchi yokashibiri yobahati lewa hanyama wite poshora mango balonda manga zonungo ngozutundo ngono honge kwezi watukufu mime suala ya mwirejei haru maswala yoka ya daula Komori wajuao ka emriarendra ziyo yarenge mapesa yao usoni mo wanansi wao wallahi alazim gujoka shoti shari wallahi alazim gujoka ya shoti sharia haukae zindu zijulihani hao izoti za leo banusi sigari mlaumuoni bomwazi jushilale ono mkuzijwaranzi hale uka ngabomba hindo namba bokawe asili anga anzo ushahidi obalie zindu hizo shadukaya vanu ekhatwariri onao auo bazazi raya isio kangu baziziwa yangu jisu kangu baziziwa ukaya ebanu certificat ile jimbi awe certificat ya hezen sambu zandeke certificat shiazi eske ranzi mimi zona baba nuzoga mina yakini ukaze teste ze appareil za utesteranzi wallahi hata mpaka leo kabati hata teste za uteste abamu zonwa nuka ze machine za utesteranzi ze produits za Kikomori usulangilangi usu ranzi kabati machine ya hunu ndani raha kabati tujuranu watsurumana formili ukao kwati solidi chawana formili wa julihani hao wa uteste mbahindu hemato na couleur sha appareil ya hunika uthibitifu wa hembendu inu zuraha kabati mashini ya usabuzi banu ya uteste mbando ngo harumwezi ndu hizo ya certificat inunge jaoje imana ngarjoka ishavisajewa demna reali wakati na tab abamjokai eunishilio usema kubaya hemna majana maneuo yonga mina yakini ukaya awazi mbero hata katina ngama tujanza timbeni si hatu janza banu nlio banu ikewa buhabaji ebanu reali hiyo ewa ni mungura mwamini ngenda ba wakati mndu wa konto ya fikiri namna yo hundra mapesa beshwa enzia ngio nzia ya kidhulma ebanu mru ariyaze mipaka je ebanu wanari wazaonda ori wanzao orandora walelewa je wakeze nuhusima udu kaminga rjoka ye sharia shisa shabeda mru jolelwa hamali henna ipande shada mushijoju shilwa juma utoliswa amali za haramu omrondo ulo aula harumemru manoka hokaye mruende mroni paskwe damu yohendesa izo mjuao de zenyangu banunga bonongobo kao
izo kuna kaporo pari sa justification scientifiquement hamado ukawela nkuhu ya haram ono au hibi arudhi huikanzi na yusababisha otabu na muhima na izo kama na paroka justification scientifiquement e majorite ya hanyu msamwe hansukaya rowa hamadizo taathiri hamadizo madhara hamada yao awonge kamtsu ya amini bamukanta naziri walona mahunku amdingo watitara mwaza idara za hanyu awonge nelela ale mdungu wanarongo wa dhulma wanu ngamwedao kamtsu hisimbanogo banu zoni zokosi wanju makati mdugu sikitiho ukaba hakika mheshimiwa rais wa daula na mru ujoka urengo hazini na kubalo mshahara ya propose wao kacha kubalo ekango no kamshahara jo kaulibomba banu kana usuporte na rohe baga mrajino jo support mshahara shekango ndo ya kubala akensi ya rohu vazemali zaheza idara hizo yetangizolo mshahara yonde mana kubala akensi yabo wakati maana gebilo mrakesuruka hurengo hazini hunu kontra wafanyili yongo jolo liberalizu kume yode mbendu joshindo doli bomba banu ukubali sikubali abo mra bandu wo yeka perswa hiba bonge bido yelewe nerugo izoka sina taba utundi kabatsi mrutula mbaba hanu sino bine marakosi wakati mnugu tabioro wengo leo kao mshahara zeralizu kume ambago joka ulibwazo haruma posto fulani wono kayo mashashi ebanu ankiliao wasomata ondalisasi kutsushido tunga mna hazi ujoshida unda zikume na zitanu badala zikume sino ngondo wafanye kongo joka wenda ngondo wake mwiti zosa ngojuo alora boso planifie nzida unu hanyu ukaya zikume zinu ikajamerta liwazo shanga mwendo abo planifie ujoke mwiti ndewa do hibeshi jo hutosha utende manu usomata kilaho ndizo kubaluka usomata haziwa propose wa inukutu kubalo mshahara unu ndizo kilaho eruda wa maronuka kuna mshindo kreye mba tartibu ya uyenshi uhunre mapesa ya jo huswefize au ujo uhisi ukayode hazi ya hao uhunru wafanya shabo ndizongo beremihono joke nsudambo kaya sina shwatene yengo wendo nongo joka wenda ngo johiba yawa zikume zongo joka libana wilata ndi ono wanansi hata mpaka leo kwa tukubalu leo abonge usosu alainu haka Mwenyezi Mungu kabati mrutujwa ke mapesa mwafikiri mnyarenge wa mangawanu antipia mjuo kama leo kazoma jana manezinji jabo ya kaya afwan isera ya hukaya etujobira hula aeroporom kiningu joto wa menji na mto hende ebanu baada nende aeroporo na bale majibi na tsondana na vumbwa hamde nende aeroporo liyo kante majana mane hula tijati towa majana menji hulu aeroporo tibiri engebala hatorimwere la wetsende jira Faransa no tibirine majimbi mbosha ralingabi tibirine majimbi yona ndo oui parce que banu kutu ekakujada mde hubalaza kwa liza kuna urejezoza kwa liza ukazi ambokabo bahinga zendo zazo shawe towe mapesa doza kwa lizi jobi yenge hatorire le wetsende jira Faransa eshabala komori yabo shabiru labo dashi yone mana kwa hakika kabati mdu ya kila heto ubimaru mwesu alaiyo ukaya wamangabo warendo andeheza warumilwao kati huwa pasuka mindiyo hendi normalement bidwa manga warevandika mwesu alaiyo shawangu ajuwa ukaya kamtina shwa gamjo uliba mwende pasuke gamjwa ukaya ngosuru kaya zenya kati mwakazamje mwende hazini ngamjo respecte ze biezanyu kakamja pashia ngamjota wa mliberali shiwi au zizila au majanamane no bie mwilibi we biali yo tibire alors abongo ajushinda fanya mna resistance mtiti kamna ushida mwasuime bien sûr kamna ushida mwasuime izo calculi pia wasawazifanya
na joka kamna ukana shuanga mjoto yoke na ufailo ni mrulo mkaidi bon tujwa mrutuo ukawale on tujwa hele daraja hae ya hena mna meteneo shanga minasure toka uyo wenji c'est obligatoire kwa jote mapesa anzima no kama pesa wa joka kutujua hema na hema pesa niri parce que au moins certificat he corona e carnet he corona hujimli fuwa hanyu ikaurumishia mwandoni hula ikajokaya frontiere zinjika c'était obligatoire hukauzisi wallahi mnakirtasi uo mnakirtasi uo ngena aksesha de aeroport yabal wojoni kwa mnakirtasi uo mde halafuyo ardiabire aeroport bas she kujajwa database shwa bushini ngengo biro bushini au atamaorera nzi kujajwa ziswambano go sinansi yabo wajoka fanya skala wajozi swa kirtasi ya inrapui alors eba nurike wakade eba zemalizunjilo eba mrungunjilo eba mrungungufikiri mali hata mpakani parce que minga mina kinuka ena mrujoni kwa idara sherobo msoko shitendebo pa juma uso desijida hai baishe ya joshinda develope idara hiyo na mbaro ngoyo nyumabo ya kantishe risho ya shijambia wata ya shitambaza mrajina jarengeshiro jina kenti shaka do henjeza mbano ngo ya mendeleso na ramaza idara hizo never yomba biyonga sina yaqeen yomba biyonga sina yaqeen ya wagarika wakade abonge zinkar suhambe kenga zoka ushida zika usembano ngo parce que otsando atabori rongo wao wazomba mndwike ani surtout do wanrika oye hadisinu nge wa concerneo Skeba nwede mana komi wakati si ula umu ema kungumanyo ya siasa lewejo mkinisha kungumanyo ya siasa lirenge yezi kumanyo siasa lirenge yezi waduele wanokaya ya tusindi hakana hula bom jikubali ukanda nya wanyi gamdido mrumezi inu umehunda parti fulani mwarenga yezi wi shaa na mridimdo kose ananro ukaya shei hazifa nyenro sha tiyo ngamjao kaya emru ya tenge fikira iyo arumwe idara iyo kata pagemna proje uweze malizo zirengwa kabati mrundanyi mjoshida kiparti rekade parte za mabavu rekade au niveau national ajambe ngori salise ngofanya nongo itsondiyo shabukana urongoziha parce que enamna mkomori atilo harumwe ankili onro wenji owazwala miha surtout wawasa warengeza harumwe ankili zao kaya vanu ikati ni kwa idara yinu tamanji tahe kanja alama na hangu tilimana hangu alo hena mbriani tawalisiwa idara ya mukade direkteri mwabanu abo bada mbaye direkteri wa idara yinu abo basi ishode shunga shahandu zahe mrumisha hae gujorenge shilo iho yarda limeshilo iho yarda jarengi shakabati mdutujo kaya wallahi kabati hata marugu harumazana kwa hizo solution di min tujo solution di ni nyuma bori tingo uzamba na wasa tishia tujo ya modobe asili ya Faransa kwa bane problem gena wakati mwinji tujo le fanyazo ambasade ntujua harongoaru mahabariza harongoaru mwe suje yinu yahonesa ombulo wa heze indi nukasho sharia bane problem do kaya mengoni mweze nrabo za mwanadamu dokanga we na mahawa kamili kutino sikuto weto defende yemruoi hata ngasina muhakami wana mruoi zanongo ya remwao ni zozo ntipia kabatiza nrabo na zilo kweli alors zozo utosha ukaya weti mro mdukata la wakata mwishili parce que mdu ya saya jangaje ye engagement ya hahe ya riposte harumwene mdujwamba tichao shaa mwanadamu ulo na usabuzi weye ukaza wizani haukawa nduwajo ukaziziwa babangwe nkiyama emroye mwanama shati mnasuhi harume sualainu kajakana haki emroye ti mwanama she sualainu hakana haki timnikayo abange mmanzani waho wanikia udi waho haki yakaniyo omania no maniye
shayo ndena mna ya uyenshi harumu hayato duniani mruto kana wizana henna babanu mrenda mruto kaza wizana leo yole mano kao sisi rimwambiani sikaru kubalize fikira zaho wandu ukayabo getsingo bidi ekatsa baye raisi wa daula wa intu manza abo amtojo hamba mbi hata nsu ya jublao tijao au bwe mroini mwanzao amtojo hamba njema zaye hata tsina porona bizaye tijao ewadi samba kula ibn adam khata haba kuna kawshindo biyazize mndu hata dizoike abo dizo ejotwanda yeka dizo ngukubaliwa defenda ukandizo katina mapoto chode shimanga mizo hu duniani shijoka da shamanga mizarmu akhiraha wanadamu wizani yole mano ko fikira zinji za wanruwa jihadao ya ukango anzo wawane ne zilio inu actuellement ze fikira zao weka urongo wajao mbugu tona tatijibda zifanisa nendrini batije ya wamba wado samba dobi lewa kasina tamba sasi wi amnibeda kikani ni wambe babi au kamanu yebido mrumwelewe surtout ngam éclaircisse parce que bana mjoka ekiburia umbishi iyo nyonsi pia nganyiniyo ni wandu bokawe leonga mwachi hiyo ka na laweri njie basi derjo kawema ange izo pia kiburizo kanyinizo kawati mdu kubalana suhilo kadumbili yode mane kao nganzo ujue we mdu wambanga we manga hawana neze habari za hensiri wandu waruma wensi handanile ungo joparisa mnduge mangabo aroma ndamano nguyafanyo humwishia haja kwambo hadisi za aruma ni wabe luna na esijeji zono goza kami yosu jia kamili ani yosu jia kamili unjilo wanadamu ngebidu wa kensi weshi umani wa esijeji na belu ari msediengu manona yosu jia kamili yabwe barnamaji ya hondo opozi ani yono ya kamili hafirisha opozi eka wajibu anano yabo ekawa wa unomani inventere loni yawende ekawa furana wo haruma rogo zahao izo imbango ezapu habonda zibi usoni mweze objectives zoka shila shihea gashifo ali shila kashitsuhuliha zinuka zitsuhenda ani ibano ndi Tugendi halafu yadi meno kwa siwa hanjume yajo paro kubali kritiki zamru bokawe aswili haka haruma ze election za 2016 zila haka haruma parti 2016 owanro wenji owashashi owanru bokao wanzo wajirezone wa kritike daula yinu haupenzo wa maato na urema fikira mbia hao hafikira nje. Shuwa ndonjo katu utajata logiki. Pasukenga wanada mkwata mpaka leo wanzo wa remeda ula inu. Shakwa tujua mendoleso di shwendini. Ane mendoleso na ya kubaliyo. Wemusa suala pare. Yo mendoleso na uti mendoleso. O mendoleso. Heze pare zatilo ngo kubalukale mendelosoni kutukubali hardi ngombo katukubali bali baneka kubaluka parlement delosoni yoti mwananyokaya iyo ngari wabao na amukaya ema hawaifanya yoti pia mpaka leo development yafanyi shahade chashi c'est facile abonga mjoka helewan abonga edepele ngojoka prohisani we mndu kubaluka pare l'hôpitali maji ya mendelosoni izoko kubali shabana problemu iliyo ngofikireka kubaluka el maarufu pare
maji asatilo ngofikirika ko kubaluka maendeleo aboshindwa ukaya edaula ngenda onroa sampursa hii di wemlemevu swafi wemlemevu wi yo maendeleo so shaka tulingana ne le panza e partinu yata wala tapaka leo c'est facile yonde hali mreka fanya deba shango to go persona da swafi ntujwa hamajo hanzeke e parte ya henge ka unduza vote da jo fanya mbabini heli mreka ona roka hangana halafu baada ifanyani mrajine gona mabala rifanyilwa komoritu la bito ata halafu wabado tohara zarongozi nukazoti nje mano amkubali ukali marufuzi na ndogonje amkubali ukaze para za trozo ndogonje amkubali ukaya zemendelo soniza zozifanya ndogonje shaega zilo azilinganao neema ha oui abona baba njoka mzingara ka abongo ebidwele okaya garipuseo comme un escargot c'est fini neleze hela joka jirezonetel kana mjo jirezone baada ya kana persona sonma ya bombo badi zonkali zigwagwa chakana shilambe noko jumako chakana nzoketsi wangane naye ali marufu no eshilendi kana ukubaliba hokel marufu wala timendeleo kana ukubaluka marufu wala timendeleo kana ukubalu wangane wena yudo ambaye repare ile timongoyo ya tada yabo elojikio na barmali bangano lani tawati lojikia barmali bangano yilu oui j'accepte okaze pare yode mendeleo amkubaluka ile hospitali yode mendeleo maji ile mendeleo shaeske mendeleo yao no muda ulatapaka leo nezemali za harimilo ranzila balatapaka leo eske keja zazabi zafanyshia zishashable zinji zinchash ela rongoten ekutoka mjelezaji shamwe yansuka yange bidio nipwe gozi nile hensi nidunge hena hala mjoka unana msubuta unana ibanuje banu tiparosa mdo suala kaya ebanu wemndu ranzi deja lo nabesema hamira around tujo maha exact kutujo jamanga bazimanizo hoka ay kutujo jakomori afu bazimanizo hoka wewe kutujo jakomori daula komor kwa janzi habaru wa hambio kaya fahardiniwe konuti rware komori au bolto tirware komori kabati mndu ambeshani bero mtije komori sha juste nusu ya hezankili za hanyu nusu ya hezankili za hanyu lazimnikao ni confirmation parce que c'est la peur qui avertit wondo uhara wa mwanadamu ndo avertise wa mndu ngeka bajaka existe uhara eterori hen mracho dodo naye yangamia sha uhana role horelea ajaluka ansende ba hiyo ndio marumia yabo mrelea mtijo ndo naja shaka mtina confirmation parce que mwendo amena mna hiyo ngabo mwakanyinao mwakarongo abazima nongo kumori wardi wabiro arajai wabiraja besho mjamwe hansuka baha arena mri adoro ngo armazira sosiazinuye yeremeda ula yinu lewa yeremeda ula yinu abo yekaja komora je France abo ngena problem abo wotsi mru akoli baraja ko wasawa torna ma psychopathe ebano composition haja komori harala je France abo yamnafikiza bari dabo yatsufungwa ewe yambo kango jofungwa dobi bo bolto mathalan yambo kango jofungwa dobi bo fardi kabati kutina maushari juste etereri omo uhambia ukaya heli nonao kerintsende bejo kirinduri izo ngawe na confirmation we hansi jokiri haroma wizani uone ame pourcentage inje ndiyo njo tabishiwe katende bon hizo omo uhambia ukae masula hando ukanti ndivuzo mdo Faransa entibe ipishihe komoro Shesu ananzoni honese bami katimu inji amuishuana zizomwe wola umondo alo komori emrushuja yaka komori fanuba hendo tantea yate raisi shononde kajawahi chasi radunga abanu sima jinru kartina nongo katsula maele kartina mbamana kartina barongo question ardi ebanu apariaho kale owengo juesha tsongozo tsojwa huji suala handani mananso jojo kwa muharama de helulu muharendi heli mkao rijibu aina mkea abami kama Faransa ababo ratilo suko kuna mzia director wa garika hambali abwanzo ke daula yoti ya hohabaha baijo pande okabango amimhara
nsunrani zora obaho abonge wabaha yena mke Komori ye ka Faransa mdalo pumura ha ka Faransa suala ya bili ebanu dizo wele okani zo usahu ketu biluje Komori usawele okakutu kutujo ja Komori ebanu dizo wambilo ka kuna jobiri la uhandwa birili yao ebanu eshuzi yao utise maore abo mlona mali za daula ya haki abo konga mweleo hama wede mrika wange ushinduka Komori banu ensi unujo ka huirenge hale bori loma fenya esha uziyo utirenge japa maore wa hele koni indi ngorwendi de bahari au ngorwendi ruonese ukawera mbodoe zuba Vietnam ufungo wandi wansi pia basi sienu jori libereka basi nzo hai yenzo shamduka kamanga yado birambo kaima chololalo Komori yabonga kiro rishindwa yarishindwa ni mlemevu karishindwa ni mlemevu karishindwa nyonsi mkubalukaya edaula aritawala abantu yombi yafu nyonsi ngamzikubaliyo shatida sirlo Komori ba nyonsi pega mkubaliyo rafumra Facebook ado pano hansi yeredandu mafenya yeredandu malaba yeredandu macha yewe weshu jaya Henry weshu janza bari eba weshu janza bari ndini wewe bano hedu rongo yanga bandolo unorongo wao andu wenji wakati si wanasubu tatasenda wakati mramba shakaruto elewa onro lo hunu tibai wakao moroni nongo njia we rongoa warongoa we daula inu ndondo hauziro na hamba hena rongoa nzoa zambe yabo hoka weshu jahana ohindi wewe nyinyi hokanyima shujana ohindi amrats suala hiyo karna joba mtu nafasi atujado rangandu randandu machololo malabari nyima mkewa mdole maele ndema do kanti mwele maele alors yabo problemu ili yabo siri rende abakuna ka jopasha anviyo jebanu ebanesha msema ore abo mloma rambodo na msema ore ngoyo nyangu kanga mono amanyire mwandu mwapuzari mwensinu ijo urengele msema ore beho kabati mrujo mzingarani mwajiri chapawa luheze koni eka kuna kusugutiza nongo hizo gozono kaza nongozo bizware mojinga kodo ebanu ndizo mtsoja manga bese mtsoja manga mjuhamoza akili zanyu ngamtsukanze kyabo hena nongozo jinga sidere jumsitende ya shabo nyinyiza hena nongozo kamzifanye zilona hatwaribu hari nyide mjojo zitawo tishawo halafu koma yabo mrajunda nja Facebook banu hasasanyo umma wa Komori pia ngutwapula magozi no waranganyi bahalala juhambilo kaza ligenamo halala juhambilo azalika igenamo kabati mndu arianda daranga shondenda mtia harabo bahisi mafenya rifu zima jindri nena mkeya tujoranda majindrini singorondo majindrini zabarindri hai hizo Loga bukosi karti tengo mbili. Ze tentative za maandamano zafanyishie. Neze khasara za hundana neze fami. Sulu harumwensi yenu. Kohena ya fi watu ofa wanduza. Sisi heni sawa juti havushe. La maandamano ya hanzandua fronte biluki. Sika raporo kandayo. Izo ni mrujoka hanzambe rongo kujojo hambe. Izo ni mrujoka hanzambe nambe. So fikiriyo nga fikiriyo sha wallahi billahi gamjo rejezaze moralizaho wajumnishilia karna henda raporo ni hasarate hukaya bu yala mokasi ti wanadamu halafu ngo shomdu kujirezol ina mkayabo ba Ibrahim Achawra mbawe ebango la umuza bane manotso jila umuba hwendi ngola umuza bane manaba hotso jila umwindi ena mkayabo ba Ibrahim Achawra la mba eba mingo la nzorenge abonso shinda nzorenge nsibo nso shinda mimi lofenya nzorenge nsi
hayo nadamu kumduka tujua hata wafikiriwa namnaje warange waona heni hata zeheni zoka suri zata zespri za uza fanyazi kuna ona yoke kiiri mengoni mwezena so hazahema tabibu wa ilmu nafsi we kujufikiri no ngabo preoccupation harimo wengo ha kuna ujofikiri wakati ulo na terrori kuna ujofikiri wakati ulo no siu halafunga mazoke magamrishanga zao kwa wakati mwa harimo zero zinu mrongo wao hosiu ana upano hati keba la riba nganyina fikira njema wakati ula uonga mrongo wao ngaraminio wajezi jome za fikira wazambao karna mjokubalu kaya gojo shinda zenerizaho zivezika uhemle kalamndo harike abo para wandwaro mwarezo sosio urudinga wena akilioni kawan chame bon halafu ijara ndi haukaya heze tabu za remensi ya Komoro ze tabu zilo remensi ya Komoro ze bezo wanadamu wa Komoro wazi utajia so mkinishia zirende zipanga sulajima ya ukaya sawa na mruono tabu duniani ya tsawoka ya ze problema alonizo wayakana mrumsha mani yange bido ya dono mvinyo ne sulaje nge bido doroma sindaza drop nebazimano kazondo ngombi ani hoka mathalan amwisha mfanono ukana mrumsha yoranzi harenge mrachini bo ze douleur psychologique uzi parsao wede hurenge sindanu za bageni zore mao aru parsa sulajima izo kweli etabu wayo nesi wao yo haki utabi sha eske kweli yo haki ndore masundani za bangeno na mvinyo noni sulaji no alors hokensia komoringa ndo nayi wi gendo nayi ngarikoza uswatipi shao kae sulajima nido pa magozi dabonjo usula sheha au nido la hawandu no patsanroi batanedata ni ndore ndo njari matepa zo karo lamba bahem na haramu ba wale jawalola timbaba wala c'est pas parmi ya siasa shezo ngozo tu habari borani sula sheha za taburo na harumu nsinu yoshwami we mrendwa nayi mrenda nayi wanada mongo wao anada muko ou répondez mal par le mal oui wanada mukoyo karitsu kubali mra répondez mal par le mal chaga bido mbizi répondez wa hasharia alors zenongo hizo ekandu kwatso lewan kuna mtu hundrededa ba mimi bamswelewe fikire yao kuna mtu hundrededa ba bamsukubale fikire yao hongele wando jatre hena mruya gutso tretoa tre barile barafanya roko za tumchibi sio wando nsipi wando akahunwa ronda matre pia bamdu katsu dunga o mduo wadunga awe fikira we dunga alors accept henne ndongo mjoka hanza mdikaze riboshe shar hele swalendi nambadilen sibo ritoshinda mridima nyukamna ushinda yabo emanamlo wandu emarelo wayindi konga mtsigori la pizza hizo bakar tufanya majaza mfanya ndati baba nu hena mrazalwa ko mtsinjo kiratso ranga kila hete kapkan ba incident razi kamna ushina mfikirin razi zahe zenongozi no abahaba hayo leo anzo istighfarazi njoso ni Mwenyezi Mungu emana zenongozi nrawensi yenu wallahi undo usilamu wa Komori wakawenda bahanu aloro usilamu romalahoni kauti Mwenyezi Mungu adeside ya radhibu ensi yenu hasibabu ya hezo rienshio no wandu yawa jela watawalensi yenu kawati mjoshida warajiza dingoni aloro demani mwambia nuka emasula haya hatunensi yenu tsidema kalima mairi ambao yaonga juha mpireza nongo pasuka tuife komsi ehanywa hao dejo kaushide badilishe Komori na Mwenyezi Mungu ambala yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim abange wade juu ambabi hatar jaronekezo solution za ubadilishansi au rengo wakati wa hao utahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hena mndu nachojangaje yatahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ranzi personnellement rolar mwensi wamini okanga saro mzinga manyifu hena mndu nachotenda Mwenyezi Mungu wayo basi ngamjokaya ho halemanza Mwenyezi Mungu abadilishe tsinuke njema ngazuka haraka amma ikaya dotodo zidi
o dhalimu amfanyo dhalimu handu zangu ngofanyo dhalimu handu zaho ngofanyo ushetanu handu zaho ngamfanyo hunu wala ngufanyo hula halafu ike Mwenyezi Mungu joka kubaluke muindoi doi basi abongena tom narimtongo weza dua narukubaluka kartu kubalwa dua enti ketu kubalwa dua ukaya wakomori wame ya Mungu pada jinji usuze suje zinu kaba tujanatije Henry asuli karti wema asuli karti wema banube shartondo ndamfaume ya nyongo hahe liranzao ritsojo ribiri mrendenai kabana paru ensinu ofaume wema ngwatungo jodo faranzi ngewe shelewa watsungo jodo faranzi ngewe shelewa hena mfaume harmensinu mfaume mwemade ya hafu ena mfaume hamba hakamru mwema wala piziwa harmensinu hata kajonda wakati ya rambafi wansi pia ngomarehemu maskini aliswali maskini naomba bangu na baba yangu na baba yao ndo mfula lebata mpaka roho masahiri yare wanata mpaka roho abange marehemu sambi hala pizi wanata jachula pirizo aba kawati mgutu usosijira nutsombera sambi duwa haumsikini aro pirizo yo banuzo ndogoka hakika nge mwanadamu akati ngutanabahi hajo ndoka hakika entia komori yinu sino peu harumase nafsa mozahari siti wema karti wema halafuwe kakarija kubali yauka homru kamru mwema ngebidomru ya tende ya juwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sha wallahi magozi myapawa harumase resosiozi mpao mwebeha ngamtsingo badilisha zila mbabiza dua za hanyu mwaka hanza mzilide mgwaja arinike kabuli runre mru ikawole onga mombawo kade jo kama suna nensi kama tiduwe jo henda baha walanga ni mwambie nukaya mrukado kahanzali nde mrajamu yembano goba ngwen kiyama halafu mre ridie fanya zitenda za uka zilinganene kiasi ya hehedi wa ya upata deni haruma tabu babo ngo joli wakavu alifanya mzaha abongena arkirad lebangano lilio harumwaserezo zinu suze nongoza daula haki ware manahula hata ebano ya mtsambazani ndo kamtsujua shesha mtsambazani na mdoga zweke yende wakweli yende ulo shuja mwajalaba hakomori mrueto ka shuja hankodwa mare arushuja bamdungu tokredi ya habanu ya biazenko miyo ndonge surukaya banulio banu ezibunjozi towa nelanjo siuha kabati mrujo jandrende banongoyo abonge mruwo leo shetana amhadaya jihada ukandizwa abwede shuja wa hembwa na yahanze komorika uhe marahaba bugada hada bochihirao marahaba wende shuja ulo harumwentinu kamili watojanzentinu ifanenala nran harumwa mdala hadhu hurishindi wende mruwa janzentinu kenje maweche siradunga abanu ngarijibi wao neze hadiri enshiyo wosiri lobanrizi enshiyo we uloma nga wende utabi honizori tabi hauda waweche bahabari jehena mduka jasa walanda yendo handuza azali awenda arosho wanazali mriabala walanda ida warema abonge sima chololo sima jao ezahe nga mjoka jumotsodo hamba sha ngana morongoba anwe kamgwa abenze ngarujokana mo ho hanza rabbana alamina ngamjojwa shahida hazo alama yaho kaya emirongozi mi neze fikirambi zitsengwao no wandu wanzo waje wake madhamana maudu arumwensi yinu ensuba jogru afutari mwensi yinu baha raisi mraji utujoka harumale parti la serselim basi wakati uonga wandu wajoka hanzeke warekonesewa bawa kama shuja bawa ha Facebook we babuha baho suku huo wandu walova anu
waremao wanroa wale koti uka wapuwe wehensi hashahawa shauka usiku warume baso usiku uwo nyide mjo ukorisho wanru wanyotsu mjo utawala nyide mjo hamba wanru kanyi madeleka nyijau nyikamnaki nyijau shemjo heshelea zilambi mwaka wasolitisha wezamba hemsula je hewamenye bainu partinga wena parti basinga mjo kao sikuonga mjo ziona owajo mwadabishanizi ndimwa baunu kaila tide helimre kaudai haki kadopo amagozi no lisawanru ze hosoni za hoa wazaya no wasisajau wanzeke maudu wethamana owanru wahishilia o maudu wawasangwa jwao kaweti dhamana shanga we haruma kestu ya sulajima paske ngwa fronte mrika oleo kwa tina hatapitio nae alor abo wadaza kwa tuhambio kaya ikidhamana mruka rongo wajao shansu wajo kanezi wowo wajo hadabisha mirongozi hiyo izonga mina yakini nga mjozi ona inshallah ta'ala al-karim abange nga mkazobanu hau resume holi honde zabiro kaya nga mjuo kaya rikar mwesuje amadera kamambiani au sema lizirengwao o amanga mpashu hao certificat ranzi vumbudao certificat ilo certifie yoti certificat ilo certifie Henry dokaya ranzi kabati mashini ya ushinda itoze natija zihutajiwao haruma ze frontiere za Kilemengo ama emnariali wongurengwa idalutsi mwambiani ukani atubira mde c'est obligatoire ngujorengwa menji hanawo ya bidia atowe mde azimani zoze kolizai kasina urejesha ze kolizai ngazibirao ushahidi mono andrenji wapashia warengwa watoaze ni shahidu ka warengwa 5000 shaze bagaji zao zibiri eske banweshire wao shitendezi shikawade manga yabo shibirileo kajabiriliwa aborisareleo ka objectif shaka hanziwa demna riali waho wamanga wenji wa jarumenti yenu hauka mashallah numaha waja wenji kabisa kabisa abonge woneswa maondo omjo omrejeita unule ongwardo woneswa maondo abonge rimwesha ni mngwamana sha kabatishwa banu ngabo mkiasisho mrati jodaji hadauka ye patrioti alafu katsutowe 5 ya shukuria avira au yenda yatowe 2000 ya avira hajwangamiza 2000 quelques euro ya humsaf ya hebye ya aruma logiki na ankli na hikma yoketsu zioka abo kutsuona zambiza ntinu ekahu towe mapesa ono hubiri hauka banurongo wizani kahuono mrutsu angalia ema faside mazironga yodababi zenzirongizo kaya yanu zinu 2000 euro za bie na zitsinza na zinura lishiwi ni rangwao uzo hanzia za tsuladhi bon abo kaya utowe 5 hiyo abo kutsusedia dhulma sha yo ikrahi hurenzo mfuyu na rumwe sharia omrenzo mfuyu waujo mrujo urara sharia mrujo urara ndogo zilo harami harumwe kamra renzo mfuyu ekamra renzo mfu abonge utije hufanyo kaya wanzo jo haruma zero sosio wambo wanadamu ka mimi njakiri natoa ngamitarinke komori utimenyeme shaho baba no wandu warongo zao doto karteze jamubanu shayo baada mezi miraru kabati mrujo kanaja na wala kabati mrujo rekone sokari we shujawe tijindini elewa yo kabati rumaya kiliao baba no hikma do urumi ya zenrongoyo ho mahalani hwaladhi do urumi ya zenrongoho mahalani hwaladhi abonge kaija ya uka okao wajuo banu wajoka humzingarani auka mlibi biezali kabisa ze biezali zo wajwa ukaya kamnau kirizike ngama na majana mane au zike ngama na rali shiwi ngamjoto bonge watu kawamba ziwi 10 kabajajo kashwa wanzore trapehaz kinwe bakishabanu ngana sajuri jobira yi undhebanu ngozo pia kuna jozi sacrifice hama pesa ya itoka uyonzi
abonge wajuo kaya kamna ukana shwa ena mndu akazogumba uha afikiri eheli akahukaza akaujuo kaya eni jonjia kamna ukashwa abonge yende hali ya mndu afikirie na shetani na mndu afikirie na shetani yarende na iba henra ziyoyoka nziroka wekuka nashwa kama nzojo fikira shetani ni kama mwanadamu yafikiri na shetani basi wekuna botalia illa bade Mwenyezi Mungu ayato hatu hafadhi de ushindo hawe dabojo hesha parwa uranzi shetani ukaza mwanadamu paka Mwenyezi Mungu ayato ujila akhir shaga monao wafikiri bahanikao kuna ushinda kutina shwa engo rudi ndo na sajurungi jebire baksheban engo rudi zuima jana maili na bahindu fulani waikazaru mwapie irejedigoni azenongo izo pia wajuo kaya kamnabuka na shwa ngamjura mahiyo roporo au ngamjoheda mdemre mahiyo mfanye mwambe mrende shangwa jauka kwana wajudaza parce que wajauka la fin du compte ngamjou ngejoka kwa oblige mto parce que kwana mreseveni wala kwa kana hajanani wajauka ya ngamjuto lora mimi fikirani mnikaoni lokaya mruya ti fanyo guguru ba guguru mru fanyo guguru habanu bado solution ukabanu guguru jokado hikma do solution ya urumia kange jobwe port shaga mjao kaya emana guguru mjo huruma boto jobwe port wakati wanyu sokurubia alors kuna wajoka kuna ujao hapa ndone ebia hao hasibabu ya 5000 euro alors bonga jo uriransi au wajo mransi ni mbabuhe mwambe mtsambe parce que wajao ka informer mabudi yao mapesa alors kama ambalo mtema pesa kwa nakana haji amjobira sikuze dalili saka mjuao kaze dalili saka mjuao kaya ranzie objectif to mapesa zinrusibire besho kujenda hula mdewa wa certifi abo kabati nongo yabo abo kabati nongo yabo ono abonge aswili izo wajua ya idara hiyo wajua namna ya humzingarani mwanike mapesara mwanzaraka mjanzi wakati harumwe ya hadisi shatsomba nukaya ngamina surete mimi ngamjuka kabati zombo za certifie ze akalatizo shahulaisho zinruizo kawati mbarongoyo wakao leo ngejoka hone sokabu enda hula watuwarali shiwi wawanika zindu za zabira ikabo abohula abo certification aba bangi onda hobi abo bada tuenda mdu maana wetoma pesa ngojobira parce que ngwajo kaya zote nongozi joka ndaza ushikili hosoniho Henry ezindu joka ushikiliwa zora nzi Faransa ngozi juu na timengo ni mwa majimbi timengo ni mwa majimbi ngabazi juli hani hawe zindu ko kuna ujau ubiranizo abonge obahanu wakaukaza letramolinu obahanu wakaukaza letramolinu wakaujua obahanu wakaanza wakazi wi jomkinishi hamra ambia baba minga mtsobira nsubala hatakoli bon tena wojuo yoti nyangu mduto jakomoria davire yenzahe lewa yo ketina tamba fasiri ono hani Allahul musta'an sha wasuyanjo beha sone mwana Adamu bokao leo ya imani yao ngionchashi hana mapesa omzi wa mapesa udomine imani yao nusilamu hao ukabanu kama tadinu tudani lipanzana likede hata wanezi jiro Palestini ngasina yakini ukausiku Israeli gujope yesher yo kabati muislamu tine yakini esubirai patwa wanduala ilange joliwa sha Mwenyezi Mungu huwa saburu Mwenyezi Mungu wae ya usubire shumbe shape ushahahe baada shanziza shikeshema shahara sha ushisubiria sha hashisubiria hautoona shanga sinarjao kaya urenda na ikazi yenshi abonge hizo na mdojo kaya ngabajo paro uja wakati rawe watowe amri
rawe wakamanzishi rawe wakausede fikira rawe wahima wakauboshea aukainde zinyakati mwanadamu usubuti mraji ya ransi hazi de karaboka ino dhulma mwanadamu ye ransi hazi mweto mfungula zinrajine kaujo kawe direkteri wa hamrisho fanya nongozi tso legitime zitso za kisharia udemisiona sababu ndizo hondo huwa haho kaba stabu shale omru wabo amjoka zo ambishamisha fangu de hamdia anambia soko jokata ho Mwenyezi Mungu kabati pardon harumaloshi esharia sha kidunia kabati pardon karishe fwaha kaurenda nayi ba horde nayi wendo mahakama nsumjo ka hukumlele mahakama ya hundunania erezonuma yoke na hushiza parce que kana khiari ya hamba mdemisione parce que ti amrishwani fanya nongozi soren patro wao ya ka directeur wao nsujo bya mahakama ikaba janu kwa mhukumoni au mjusizo wa dossier sababu zanongo hizo sana mtifikiri ngaba jo paro jawandro jo ujusa kwa na neglige dossier ajo jusa alors kuna heshape bari hamba mimi shefu wangu de anabi shefu wao akaurenda nayi sharia kabati sharia shilo mahakama shamba mumbisore de nayi bal ho redige ya demission ya hao urdiwambe objectif ya demission yode jo husove maudu kaho mbilo koporo kazi ni hunu yode jo hutsongeza maudu shahidi huo ke kufungwa bazima na wafungwao wonge hizo ngarjo ukazaman arjo salim rombe Mwenyezi Mungu eheli arjelari fikiri rezider do fikiri halin redirike wandu dotsa hana ukaya ikawa ndo akhtalifiana fikira ketsi muhimu jabanu uje undrende fenya undrende jijinga undrende tijindini bari akhtalifiana fikira ishi hukumu wanadamu sharia wakati tena de logique wala shale umdu kaja Facebook yamba vanwe heli ya bidi na vale heli ya bidi ila ne huzisoka yongi wa sharia heli ya bidi hiyo kutina sharia nebitso soka ya logique ngyo ndabi kutina logique shazi ndeze desir za lore mahaba ya hatu yoti sharia mahaba ya hatu yoti sharia heli wa juhanza shoti sharia nganzo ke heli wa juhanza ngendo ya dungane na sharia au ngendo ya dungane na logique nge unshinde we akansina logique au ntina sharia abonge wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.